Članovi Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor posjetili su Budimpeštu i Sent Andreju. Naime, pjevačka grupa Prnjavorske prosvjete i gradski hor Doma kulture održali su koncert u budimpeštanskom srpskom hramu Svetog velikomučenika Georgija. Koncert je organizovan povodom 100 godina od smrti velikog srpskog kompozitora Stevana Mokranjca. Nije slučajno Srpsko prosvjetno-kulturno društvo Prosvjeta Prnjavor odabrala ovo putovanje. Nije slučajno odabrala za mjesto održavanja koncerta hram Svetog velikomučenika Georgija u Budimpešti. Njena pjevačka grupa zajedno sa gradskim horom Doma kulture, a u organizaciji literarne sekcije prosvjete, kao i mnogo puta do sada stremili su ostvarenju programa rada prosvjete i stizali do svoga cilja. Problema je, kako sami kažu, bilo. Financijska strana je ta koja je vječita kočnica svim kulturnim dešavanjima uopšte u društvima čija je baza poput naše, ali zahvaljujući razumu ljudi koji su razumjeli njihovo viđenje, oni su uspjeli otići na putovanje i predstaviti dio istorije srpskog naroda koji živi kao nacionalna manjina na prostorima Budimpešte i Sent Andreje. Zahvalu upućuju načelniku opštine Prnjavor, ali i brojnim prnjavorskim privrednicima koji su im pomogli da organizuju putovanje. Nakon svete liturgije u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Budimpešti, Prnjavorčani su se predstavili pjesmama Gora, Jovano Jovanke, Rasti, rasti, Gde si bilo jare moje, Mario, Bela kumrio, Mesečina i drugim. Isto kao i što su Srbi kada su u velikoj seobi odlazili svojima da bi se sklanjali od zla koje ih je snašlo, i članovi Prnjavorske prosvjete i gradskog hora Doma kulture također su išli u posjetu svojima, istina sada manjinskom narodu u Sent Andreji i Budimpešti, ali i velepnim građevinama baroka i renesanse u ovome dijelu Mađarske. Među putnicima iz Prnjavora našli su se i Milan Palikuća, Tatjana Bojanović i Ljiljana Vinčić, prvo nagrađeni na kaligrafsko-literarnom konkursu Ćirilica. Prelijepo zdanje u kome su Prnjavorčani ocjeli bio je Tekelijanom zadužbina Save Tekelije, gdje su, kako sami kažu, imali osjećaj kao da su kod svoje kuće. Zadužbinar je takvu namjeru imao. Sava Tekelija, Srbin iz Arara, pomagao je i izgradnju drugih zdanja u Budimpešti, kao što je Akademija znanosti i umjetnosti u Budimpešti.
Krst na glavnome trgu u Saint Andreji svojevrsni je simbol grada podignut 1763. godine, čiji amblem ukazuje na hrišćansku pravoslavnu vjeru, dok je kotva izraz nade na putovanjima Dunavom. Odmah na trgu nalazi se jedna od pravoslavnih crkava u Saint Andreji, uz koju je zgrada prve učiteljske škole, kasnije premještene u Sombor. U bašti episkopskog dvora, kraj porte Saborne crkve, smješten je muzej Srpske pravoslavne crkve, svojevrsna riznica pravoslavnih crkveno-umjetničkih starina u Mađarskoj. U Saint Andreji stoji i krst gdje je podignuta crkva Brnara, a gdje su nekad bile smještene mošti i kivot kneza Lazara, koje su Srbi nosili sa sobom. Kasnije sagrađenu crkvu je srušila poplava 1838. godine. Snimci zaista ne mogu prikazati sve ljepote Budimpešte i Saint Andreje, one se moraju svojim očima vidjeti. Dobro je to primijetio srpski pisac Jakov Ignjatović koji je rekao: i kad u Saint Andreji jednom nestane Srba, a jedared će ih nestati, onda će im obronak divnih planina biti grob, a zauvijek zvona njihovih hramova popratit će ih u vječnost, a hramovi ostaće kao spomenici njihova duha i života. I iako je izgubila stanovnike koji su zapravo činili njen istinski centar, Saint Andreja je odgovorila izazovu istorije. Rodivši se kao srpski Jerusalim, prerasla je u srpski Pijemont i zauvijek živi spomenik očuvanja identiteta jedne po mnogo čemu u svojoj sudbini posebne zajednice.